Ndza khensa ku seliwa nkarhi. Mahungu mhlayela wisani nhlekani kusuka exitichini xa mahungu xa A Hi Hlekeni. Tinhlokomhaka ta mahungu leti rhangeke mahlweni namuntlha. Mudyondzisi ntsongo wa xikolo xa Penland loyi a nga duma hi maratoni a tivekaka vito ra Mr Shai ku vula leswaku i teke xidlodlotolweni wa Haseni. Leswi swi va kona endzhaku loko Mr Shai kote ku tsutsuma mpfhuka wo ringana 80 kg a rhange mahlweni hi nkarhi lowu vatsutsumikulombye va haye ku wiseni. Ha hi yiseni mahlweni mahungu. Vanhu lava nga orha movha tiko xa hetlele ku vula leswaku va tsokombela na sweswi. Ha hi yiseni mahlweni mahungu. Murhangeri wa maBoko Haram Abubakar al-Bashir u ri va heta mahlweni va lwisana matiko yo hlayanyana laha misaveni. Matiko lawa ya nga ta va hansi ka ntshikelelo wa al-Bashir i matiko yo fana na Uganda, Nigeria, Cameroon, a khonuku na le xitepeni. Mahungu ma heli na nkarhi wu heli kambe munhu wa karhala.